Birine 15'er yıl hapis cezası ve 600'er bin ruble para cezası. Kırım'nın yukarı Rus mahkemesinde işgalciler prokuroru Nariman Celal, ağa kardeş Hasan ve Aziz Ahtemовларға böyle ceza belgilenmesini talep etti. İşgalciler olarga nisbeten jinayi dava uydurup diversiya yapması ve patlayıcı alet taşıp saklamasında kabahatladı. Uç Kırım Tatarı Ahmedjet rayonundaki Ankara Перевальная koyunda Rus harbiy bölüğünü gaznen temin etken boru patlatılmasında kabahatlana. Himayeciler kaydetkenine göre kabahatlav gızlı şahatlarının ve mabuslarının azaplarga çektiriluf neticesinde berilgen tanıklık esasında kurula. İşgalciler prokuroru mabuslar baskı altında berilgen tanıklardan vazgeçkenini kozogune almastan taqqatçılar hazırlagan kabahatlavına tekrarlagan. Продублировал обвинительное заключение, не ссылался на те доказательства, показания свидетелей, на показания самих ребят, в принципе, которые проходили с марта по август месяц. То есть, по сути, просто продублировал этот обвинзак, не включая туда никаких показаний, которые мы исследовали и были услышаны. И, исходя из этого, он запросил ребятам 15 лет, плюс 600 тысяч штрафа. Himayeci tarafı ve kabahatlanganlar avgustun 24'ünde öz münakaşasının çıkış yapmalı. Sonra kabahatlanganlar sonki sözlerini aytacaktır. Hasan ve Aziz Ahtemовлар tutulganından sonra azaplarga çektirilip altında berilgen tanıklardan vazgeçti. Azaplarga çektirilip hakkında Şahat Şevket Hüseyinov Eldar Odamanov da aytты. Ularını belli olmagan bir mağazda başlarında çuvalnen tutup toknen kıynaganlar. Bundan son ular azaplarga çektirilip toxtatılması için FSB uydurgan şeyinen razı olup tanıklık tubunda imza koymaga mecbur olganlar. Meclis reisinin birinci muavini Nariman Celal, Hasan ve Aziz Ahtemовлар keçken sene sentyabrının başında uydurulgan diversiya davasında kabahatlanıp tutuldu. Mecliste bu temsilci organ ve bütün Kırım Tatar halka hakaretlenmesi için uydurulgan bir dava değiller. Миколаев шehri ciddi hücum etildi. Gece saat 2'de Raşistler şehrini S-300 kompleksinin 6 raketasından hücum etti. Şehrin merkezi rayonunda Karadeniz Milli Üniversiteti zarar gördü. Anda 2 raketa urgan. Binanın divarları zarar gördü, pencereleri ve kapıları kırıldı. Tavan viran olgan. Ali Okuf yurtunda kırış kampaniyası başlagan edi. Anda abituriyentlerden vesikalarını kabul ete başladılar. Keçenleri şehir meri bina saklanması için anda hiçbir harbiy obyekt olmaganını haber etti ama bu işgalcilerini toxtatmadı. Hücum neticesinde 2 insan zarar gördü. Миколаївцям не треба пояснювати, бо вони знають, що тут немає військових, тут немає військової техніки. І ми показали це всьому світу. І ось сьогодні вночі вони зробили удар, виправдовуючи своєю писаниною в своїх телеграм-каналах. Hücumlardan 27 mesken ev zarar gördü. Umumen 154 pencere cama kırıldı. 3 evinin butunley damı viran olgan, 11 evinin damı kısmen zarar görgen. Şehrin diğer rayonunda şahsi şirket hücum etildi. Anda araba parkı yok etilgen. Patlav dalgasından 5 şahsi ev zarar görgen. Похибка там близько 120 метрів плюс у цієї ракети, якщо брати координати, як там вона наводиться, ми ж не до кінця розуміємо. Але похибка близько 120 метрів. Саме тому вони стріляють цими ракетами чи парами, чи там 4-5 в один об'єкт. Розуміючи, що це зброя не високоточна, вони це розуміють, що вони можуть стріляти по місту і там радіус 120 метрів – це житлові будинки, але росіян це не зупиняє, тому що їм байдуже. Також вони обирають цілі, які, ну, наприклад, деякі близько там до військових, а деякі суто цивільні, для того, щоб мати, ну, щоб залякувати людей. Мало того, я так розумію, вони ще й там викидують попередні можливі цілі, що вони уразять зараз цивільний об'єкт. Тобто, ну, такі вони росіяни-терористи. Düşman raketaları patlamasından çukurlar ve raketa parçaları. İşgalciler Donetsk vilayetinde olgan Druzhivka şehrini hücum etti.
Tek bir ucum neticesinde en azından 10 ev viran oldu. Zarar ko'rganlar yo'q. Viloyat hokimiyati muqayt olib sakinlarni taxliya olmaga chaqirdi. Ruslar to'xtamadan Donetsk viloyatini hujum etdi. Как шарахнуло, я упала, а дальше я уже слышала, как сыпалось. Уже потом вышли, все в грязи, все посыпалось. Как бы, ну, что мы можем еще сказать? Ничего мы не можем сказать. Мы ж не смотрим, куда летит и что. Звука никакого не было, хлопок бешеный и все. Страшно очень, жутко. Гараж разбит, машина разбита, дом разбит. Ну, а об этом... Rus işgalcilari bir qaç taraftan hujumga keçti, ama qarshılık algan son chekilmege mecbur oldu. Baştapta haber etkenlerine ko'ra dushman Bakhmut shahri yo'nalishini sharq va janub tarafdan kechmaga intilgan. Kramatorsk va Zaporizhye yo'nalishida de Ukraina mayjilari ishgalchilarga qarshilik ko'rsatdi. Kharkov yo'nalishida de urushlar davom etdi. Anda va Zaporizhye yo'nalishida ishgalchilar territoriyani uzoqdan mayinlamaga tirishdi. На Донецькому напрямку окупанти продовжують зосереджувати зусилля на Бахмутському і Новопавлівському напрямках. На Краматорському та Авдіївському напрямках противник намагається покращити тактичне положення військ. Ворог завдавав авіаударів в районах Мар'їнки, Красногорівки та Ясинуватої. Вів повітряну розвідку БПЛА біля Красногорівки та Опитного. Намагається ввести штурмові дії у районі Опитного. Бойові дії тривають. Yerli sakinler çıkargan kadrlarda Jankoy rayonunda olgan patlavlarının akıbetlerini görmek mümkün. İşgalcilerinin Sili anbarında patlavlar tunevin sabadan başladı ve tek bugün toxtagan. İşgalciler yangın söndürülmesi için hatta vertolyotlar kullanmaga mecbur oldu. Koyda evler yandı, pencere camları kırıldı. Patlavlar 20 kilometr mesafede eshitilgan. Jankoy yanında olgan elektrik stansiyasi da zarar ko'rdi. Patlavlar olgan Mayskaya ko'yi ve Qalay, Azovskaya qasabalari bo'shadi. Anda tükenlar bile kapatildi. Yollarda mermi qalımtıları yata. 3000 kishi tahliya etilgan. Ularni Kondratьево, Табачная ve Победная ko'y mekteplerinde yerleştirdiler. Сильные взрывы, крыша повреждена дома, потолки попадали. Начало все падать взрывной волной начало все прям, ну это летит все, осколки эти, все, и двери окна. все, окна все летит. И мы уехали со двора. Смотрим, у соседки В крыше торчит. снаряд в огороде, снаряд по соседству, снаряды торчат. Пришли военные и сказали, что быстренько забирали детей, эвакуируйтесь, езжайте сюда. Patlavlar trenler yuruşunda toxtatdı. Demir yollar zarar ko'rdi, ama ularni endi ta'mirlaganlar. Ama trenler hareketini yangilatmadılar. Ular Rusiyadan Tekkefe yanında olgan Vladislavovka stansiyasına kadar qatnay. Qo'rqqan rus turistleri ishg'ol etilgan Qrimdan qachi boshladi. Ahmedjet vokzalini Kerech ko'pirine qadar tezja barmaga istagan turistlar to'ldirdi. Вообще ничего не сказали. Вот прислали, муж инвалид стоит слепой, и все. И вот стоим на жаре. Информации конкретной нет. Ko'pir buyuk nevbetler, anda taxminen 38 bin araba sayıldı. Qrimdan ko'pir tarafına 25 kilometrlik tıkanıq tura. Onova-Fedorovka kasabasındaki aerodromda patlav olgan son peyda oldu. Rusiyanın Mudofaa nazirliginde Jankoy rayonunda olgan patlavlarını diversiya deb adlandırdılar. Ukrayna memurlarından birinin sözlerini atif etip The New York Times neşri Qrimdaki patlavlarga Ukraynanın maxsus xizmetlerinin alakası bar deb haber etdi. Ukrayna reberleri resmi şekilde bu patlav için mesuliyetli olganını tanımadı hem de ret etmedi. Novakakhovkada ruslarının da bir bazası yakıldı. Ukrayna devlet sınır hizmetinde haber etkenlerine göre hem texnika hem de askerler yok etilgen. İşgalciler o'zlari çıkargan kadrlarda butunlay viran olgan bina ve yakılgan texnikani görmek mümkün. Ukrayna silahlı kuvvetlerinde kaydetkenlerine göre en azından 15 raşist olgen. O kadarı da ağır alda hastahanede buluna. Sağ kalgan raşistler Ukrayna silahı doz doğru atkanına şikayet etti. Били как будто четко по нам.